พฟังข้าให้เหรอตุตังน้องมาตาพฟังทวีขัดยังกันได้มีให้ washing machine นินกระสุกสักเจลอม5-star rating อันนี้อวางินการันอาเหลามา vortex pulsator อัมันอวางินทอมโนอสุไฟบีเคลจะเฟนกลาสอัมันอวางินปนดาปนไอเอ็งเซเวไม่เทลาอันนี้ช่วงก็ตั้มตะกินปนละมาเต washing machine กันดัชชินอวางินอมวยเชียดเวไม่เหล่านานอบัดดันอมนาบีคีจะเฟนกลาสขูตัวเวกินอันนนเซียมาให้ washing machine ที่อินลองมังเฟชเชอโดนเนี่ยให้กันเทียดังอินตูนหายเจ็บตอมนี้assembly house โจรัมตีติลวตูเลี้ยงปุยรามา Indian Air Force เตนาสรการินรัมอะไรจงจ้าง right to fair compensation transparency lane acquisition and rehabilitation and resettlement act สังหิเลสมเลปทุมกันติโบเชจุงacquire hi ania MNF จนมิโซรัมสรการเฮนะ CBI อินชุยไงเสตีนอัดเห็นอันนี้ CBI ชุยตัวรัฐมิโซรัมสรการเฮนะเงินนัดสังกัดเรียดังอิน consent general consent กันเปอันที่อันนู้เลวังค่ะอันนี้จูวังชวนินCongress Party ป่วย CBI FIR อันเทลุดเวบุกะกันบัตเจ็ตเซสอนในไลน์นี่บุกะมาร์สนี่รุกสางนี่เลสมนี่เลปารุกะกันเทียดังอินดร.อาร์ลาทังเลียนะ MLA in private member resolution อันไหนปอฟูนี่Indian Air Force in เลี้ยงปุยรัมอันเลยด่านจุงจ้างด่านโบเชียนนั้นสตักเล็กคอร์รัปชันอมเงียนี่หลังฮีมิโซรามิปุยดูด่านเล็กไปเสียงเงียน CBI นั้นช่วยชัวถ้วยไทยนานมิโซรัมสรการินรังตะกบจุนมาลาโรเซติจุปัสอาลูนิตาอันนี้อาลูมุมเลียกันรามาดิกนัตเตคอร์รัปชันเล่มเล็ดนัตเตเฮงังไปโบไทยนัตูรินไทยโตกันชัวกันกูทันเต้นมินสิรตีระมินจงใจปุยจุดยังจนมากันล่างนาเฮลัยเห็นทิลดิกโลเอามาฮี CBI เตนะอันช่วยชัวไทยนัตูรินไทยโตบชวดมาลาคีมันเนี่ยปาร์ตี้ชวนกันดูดานอันนี้ทิลอาโลตินไทยนัตูรเฮียนินไทยโตบชวินกันไปเซลโดนั่นนี่จุดที่ไล่ชวนินเหตุทิลยันสวยเจ้าดูเดวะตั้มตักตานชวนไงน้มโลไม่เทียด่านเนวเฮียวมากันเล่นคุยสิสนด่านให้กันเชียงเหล่าตรางมังเงโอ้กติยา Assembly House อาคารเทนิน Mizoram Revenue Act กันติ Revenue Laws เต Rules Laws เตอันติสังที่เลสมเลปัดสังที่เลสมเลปัดหุ้มกันในอาคา Mizoram Land Acquisition and Rehabilitation Resettlement สังที่เลสมเลปารุกเดกันอันสวยปลนัสลุตุกะ Assembly อาคานินข้างอังเตโปค่ะกันอินบัวใส่ด่านัทโตกอบโลมงอกติยาการเสียดังเลนAcquisition Act สังขัดสเรียสมกัวเล็บปลีกันมังทีนะอะไรต่อเลนี่เตรูสูดานอัฐานัตุจวนอินเดียสรการจวนนิม right to fair compensation transparency land acquisition rehabilitation and resettlement act สังที่เลสมเลปทุมการอารอนเซียมตาอันนี้จุดที่ไล่ชวนนิคองเกรสสรการไล่อันนี้Article 371 เสียกันรำเลยลุงอินหุ่มหิมนะหุ่มหักนาด่านเตะ transfer ไทยเหล่านาด่านเตะกันในอวางิน RFCTLRR Act สังหิเลสมเลปทุมกันเตียดสูปุ่มไม่กันฮาร์สัตอันนี้จุดyangชวนนินสรการินดามิโซรัมเลนacquisition rehabilitation and resettlement billสังที่เลสมเลปังอาคาร Assembly House อารอนกุลูตาจุดอาชนโซลาเซียมจุงจ้างอาคานินไงด่านไอ้อังโลนะเซมมายาจูไงด่านไอ้อันโลวังจวนิน Assembly อาคานินกันปัสเหตุละวะคติลายคานินกันเฮาตูเตปุโซมาเตปุรินอมาเตปอนอมานีจวนินไงด่านอินทรันไทยตากลงหาบิลเขากันปมตลอวะ select committee
kan vom lut ta chuan select committee chu khati lai revenue minister puaro moi hoin kan thuta ke po ka tel ve nge a uluk takin kan ruam mana kan han phar le ta kum le sang ni le som le paru dan aloni ta Mizoram Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act sang hi le som le paru kani chuti lai chuanin solesiam chungchanga kan dan siam akha kan categorize vak awang khan har sana lo oma kota mithen khat anzual kota ni so chuanin High Court Single Bench Court Judgment Order ni som le panga November sang hi le som le pasari in writ petition number 20/2014 le 30/2014 angin mansui arem chang tari lova chuanin Mizoram Sarkar point division bench Guwahati High Court ni som pakhat kha som pakhat sang ni le som pasari khan khinat chu appeal zui ta hala chuan MLARR Act sang ni le som le paruk tin soi tamai la chu sub judice kota thubuai omani tak awang chuanin Mizoram chunga land acquisition process kan nei mek le nei tur kan han ti ho National Highway project anti chu National Highway Act sang khat zakwa somnga le paruk le Railways project local me ka chu Railways Act 1989 manga kalpui mai turin Council of Minister Thukhom Mars niruk sang ni le som le pariat chuan a rela chuan Revenue Department point notification ni som le pali March sang ni le som le pariat khan a chuat ta nge ani chuan MNF ministry sang ni le som le pariat kum to pa alo pian khan Guwahati High Court Principal Bench 1 WA 70/2018 a register ta ka chuan Guwahati High Court Aizol Bench 1 Mizoram Sarkar chu RFCTLR Act sang hi le som le pathum Central Act chu Judgment Order om ma chu lo mang mai turin thuar hon ta man lai lok mai ni se aron thitani amar chu helai hian cabinet meeting a po voi tam tak kan soya RFCTLR Act a hian transfer theina tur a rualin article 371Z nei tu kan ni infereng chungin man lai lok mai kan harsat mai ni kan ho tu te chonin la fevekin karing kati lai khan kan in hial na sani High Court in a judgment ala siama sub judice ani lai po khan eng tin nge kan kala he RFCTLR Act mang hian kan kalpui thei chin awma kan kalpui thei lo chin he dan ai thu nei na central in an nei lo chungang chu ke ma ni dan kan man lai kan mang ve tu ni ti kha Council of Minister chapon kan ngai tu na khan omani amaro chu engamo man tul ngai bik alo omani chuan ti in August sari sang hi le som hi khan RFCTLR Act sang hi le som le pathum chu manri mai ni se ti in kan sarkar po khan thu achua zui boka notification achua zui boka ni chuanin assembly sessiona advisor to CM finance khanin RFCTLR Act omma hawa Mizoram Land Revenue Act ko tina subside nuwa engwanga lo la kalpui lui nge ni tu sarkar lai nge thalai den kan hriasin engwang nge dan om mialang Mizoram sarkar in helai ram hi available la lo ti tu te khatu te sarkar nge tinaron soita chiam mai ni khada notification bangin sub judice ani chunga lo man turing kan ho tu te khan thutluk na an siam dei to notify dei to ani a copy po heta hianin ka kol heng he a hei hi Congress sarkar laya RFCTLR Act mang mai tura antina Mars si som le pali sang hi le som le pariat Congress sarkar lai ani a chuanin MNF sarkar po khanin anua ni som hia khanin hutluk na siam vele in kha ni August sari sang hi le som hi
khanin chu tiang ang chuanin RFCTLRR Act hi judgment order om ma chu lo man ri ni se tin thutluk na asiam notify ani chu tiang ang kara chuan kan ho tu kan chief minister advisor te khan RFCTLRR Act om ma da om lova le na acquisition local pui an ti ringot takha akhelo le mai hian ka ria chu wang chuanin a kalpui tu kan chief minister apu ber po kha alo misguide na sa ani pon a om lo chuang lo tura ngai tailak Council of Ministers chuan article 3 verse 71c akha kan ven thon anei tu kan ni awangin kan in hum halna le kan in hum na wangin ko ta kalma se hai ko ta kalma se a thei chin china kan lamang lui tral tral ani chu tiang ang chuan assembly sessiona advisor to CM finance RFCTLR Act ma hawa Mizoram Land Revenue Act ko tina a subside nu eng wangalo lakal pui lui nge Mizoram Land Revenue Act hi Mizoram Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement ne a khiat polani Mizoram Land Revenue Act hi kota a subside lo hrim Mizoram Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act sang hi le som le par ruk zo ka hi ania khatiang ang khan kan chiang lo em mai ni exam ni se mark bial pek na tur kha ani tlat mai ni chu tiang ang te chu ni ya an khiat lo wang ngai la thau me chu tiang ang chuanin kum sang ni le som le pakwa Indian Air Force Eastern Command atanga Mizoram sarkar thena le khalo theng ma saber kha tu ne na nge khen Principal Secretary to Chief Minister Kera engwanga ron thenge ni ron tilia chuta chuanin sarkar lekha revenue department ina amu masak ber chu July ni somle panga sang ni le somle pas kwa a Secretary Land Revenue Department a ron thon ania atu ka mu ani chu an thiat pol na sa ti hi alang reng mai ni chu tiang chon het yang ang advisor to CM kan nei hi kan ram hi awangai tu om don ve o retle ma piang in retame mo inti tlat sarkar a hian kan nei tam lutuka a ha thak via wani ti te po kha kan soitel du ni chu tang chon kan dan man zong zong te kan dan man chho te tin len acquisition hi atira bultran tu revenue department ani line khang zong zong a process tam zok e wat te a pe chuak tu te aram ching fel tu en fel tu le amman bituk tu akha DC la vek ani district collector ani nang in ania chuta chuanin National Highway Act a hi chuan kala antia Competent Authority of Land Acquisition antiani additional DC zel district sang sangami te kha anita ani chu tiang ang chu ania DC te district collector aniang in land administrator ania chu wang chuan anni hian in ma an la chhota zel ani het chu tiang ang te chu kan nia group captain Rajiv Ranjan Command Air Defense Officer Headquarter Eastern Command Indian Air Force Shillong chuan Secretary Land Revenue Department Government of Mizoram nena ni somle panga thasari sang ni le somle pakop mangin subjecta land acquisition oblique outright purchase of land for raising Indian Air Force Station in the state of Mizoram mangin technical area tan lungdai rich ekhar nga tanga ekhar somin kar le administrative area tan lengpui area lengpui airport area ekhar zani approximate man mo taka an mo thu le in principle approval Ministry of Defense ina pek thei tura malak vat angai thu aron khen ania chu le kha vek a subject among chuanin Revenue Department chuanin DC a atuka tuk maya ni somle pariat thasari sang ni le somle pakua khan DC a
a thon chho ania chulai taka chuan a tu langa bo zui tur te hemi rual hen additional DC establishment chu a tu langa mo phur tur a ruat thu po atar lang technical thil zong zong te a tu langa Air Force lampo lo be pop tura a ruat na kha ada delta ani chulaya chuan an subject ron man kha land acquisition emo outright purchase apulunga khal emo ti kha anron lekha khan ani tani chuan in revenue department in chumi subject vek mang chuan athon chho zui ta ania chuan in DCI zol chuan in ni som ni le paruk thakwa sang ni le som le pakwa mangin senior officer in charge administration headquarter Eastern Air Command Indian Air Force silong nena subject ngai vek mangin malak na thrang te azuk khen velea hemen hu le khakal reng a chuan outright purchase kan official ten athei lo ni ti an thria da wangin land acquisition lirin an kalpoini chulai taka kan soidu chu kan chief minister ten le party ruling party ina outright purchase apulunga khal tum anga min lapu trang hi an fereng an tran fereng tran fung dang tur an nei khlot lo wangin hela hian ron mangani Indian Air Force tele khang ang zong hian in land acquisition dan lo chuan in ram anron lei thiang lo reng apulungin outright purchase kha athei lo reng ani ti hi kan ngai tu na sela khereng chungin an la ngar mai nia male an lekha correspondent dangkal zong zokan enula land acquisition ti vek ani chutiang ang chuan IF tan outright purchase athei reng emni ti hi the Mizoram land revenue laws sang hi le som le pathum angin Indian Air Force hian land acquisition dan lo chuan ram an lei thei lo kan soi to kha Indian Air Force an lekha kalma salama land acquisition emo outright purchase apulunga khal emo manga ram acquire antum hi land acquisition du dan chau aman thei awangin outright purchase aman thei lo khrim kan dan khan en let le wangila thil thei lo ani chuti lai chon leng pui ram Indian Air Force ten an lei he garden LSC ni ya chu garden LSC chu huan mun hetata na izon na ta na man tur chau ani residential tan man thei ani lo a purpose chu garden LSC huan izon na ta na an man tur ani len lisa la convert le vector ani chuti lai chuanin si phirlama garden LSC pakhat le house pass pasari te poi len lisa an convert le vector ani chu wang chuanin sipai po ni rose sarkar department biakin an gan wadi le transformer hun zong hi tuna hian len lis vek ani chu period ne ya hun bituk ne ya da le ni ya chu ta chon dana chuanin tharuk a period aral ma tharuka an lamhang chun zom zel du ani chuan an deal non le theyam ti omani chu tiang ang te chu ni chu wang chuan outright purchase mang hian a khal thei lo khereng chungin nga te kan ram ho tu lian ten hei hian lamhan tral min lapu tral chu ti lai chuan len lis mang lo chuan heng ang sipai hian anei thei lo hrim chu tiang ang te chu kan ni a chu wang chuanin he thil a hian thang thar te thil rezok thil chik zok fing tak te an lo om chho me ka chu wang chuan nakina kan la soyang a samurai full zo ko sanga ram an pek na po len lis ho chu tiang ang chu ani chu wang chuanin si phir ramami garden LSC house pass pasari khang te po ka len lisa la convert la le vector ani the Mizoram Land Revenue Act sang hi le somom le pathum section som sari le pangana ena subsection 4 angin temporary pass kanti house pass pasari si phiram a hian
government of Mizoram ina 15% cess achan chu ram lei lung nei tu ni naka house pass ang chi ho te period nei ho khati ho khat an nei velo ni chu wang chuanin 15% kan sarkar laia ram nei tu tak an ni lo wangin 15% sarkar alu turani anti kha an man mo de woni ange sarkar in suma mo lo zok nge ni dan saring kha voini thangin khang 15% kha lo zuk kat lo male danan bo chiani sarkar khan tu kina po hemi chungchangi official te kan zo da an lo kat thengil dai main a thin na order voina en kan ti chok le la ti lei chau mi poisa pek to nu an thin le chu hu phurom du don mangyo khatiani khang ang kha kan sarkar in kha da zia danam khia chen lo zia kha alangin ka khia chu wang chuanin khang ang zong kha eng dan po mangsela tin kan sarkar lai khanin hemi chungchang hi thu chua notification November ni som ni le pathum sang ni le som ni le pani khan notification Indian Telegraph Act 1885 te the National Highway Act 1956 te the Railways Act 1989 te the Electricity Act sang ni le pathum te le the right to fair compensation and transparency in land acquisition rehabilitation resettlement act sang hi le som le pathum adang dang dan khami kan man reng an land acquisition acquire aom chuanin kan soyang khanin kan revenue laws section 75A subsection 4 khanin 15% heng ang temporary pass ay akat turani sarkara chungang chu revenue maso na turin man turani yang ti dan saring akha voinia chuanin an manghil tlat mai ni cheng nuai tam tak ani don ani chu tiang te chu kan ni chuanin kan hria tangin tu te mon sarkar wanga Indian Air Force hianin dam chunga an nei tur lam ani lo len li sa da po hi ZPM an sarkara wanga da hi an ni reng lo ZPM party pian ma ta ya to da Mizoram revenue law sang hi le som le pathum ina aput lat ti tura ati wang zo khanin len li sa da tur kha alani ta cheu mai ni chutiang ang chuanin revenue laws kanhantis section 28 subsection 2 a chuan conveyance deed an latilea unregistered turani chu registration act 1908 mangin khathum chungin an ti turani poisa tam takan choyangai chumi ina akai noi chon deed kha unregistered anga sub register mo register ani emo chutiang ang chuanin stamp registration khan tianga 3% an la choi le zu yang Mizoram sarkarin revenue tam tak abuang khang zong kha voini thang hian an langai tu lo nikum dai to man in hlan fel to July thai in hlan fel to kha ani ti kan thiet kha chutiang te chu ni sarkarin sum tam tak amu theina tu alani don ani amana tang hanan chu tu la 3% tam dewani chu sarkar revenue alutur stamp registration alutur ani chu tiang chuanin assembly session ni som le pakhat khathum sang ni le som ni le panga khan article 371Z ne na in kai noi wangin the right to fair compensation and transparency and in land acquisition rehabilitation and resettlement act sang ni le som le pathum kha an lo adopta helaya hian soidan chuanin High Court lamina judgment aron nei ta ka chuanin hei hi mantran ani ti in assembly alo pasta chuan sarkar ZPM sarkar chuan march som ni le pariat sang ni le som ni le panga khanin alo notify ta ani chuanin anua April ni som le pasari sang ni le som ni le panga a khanin
Mizoram Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act chu inapplicable te in gawati High Court Mizoram Ben suanin tutluk na siam thu aron soita chu tiang ang chuan heng ang zong he tu na an ram lei turata na lo in ma khwada te poniang chu ti lai chon High Court judgment order lo chuawang te poni thei bok chu ti lai chon kan chief minister zom takina asoi pakhata kha assembly session ni som ni le pakhat February sang ni le som ni le panga leng puiram cheu chang I ka hiat voi khatna nia an lungoi lo kipin a bian sin kan da tir zui nga la atiani he official resolution ron lu ta hi akai noi tur zong hi kan chief minister hian a hiat lo hi arin omlo reng a ngei turani chungam te su kan nia chuwang chuanin ni kum lama kan hiat angin assembly house upon soi kha advisor to CM in file zong ako khoma anron puchua ka office akol tarenga chuminua chon le na kuisi sari chak takin kalpuini ti kha chan ngai nan hiat mi lo kha chu ni kan hun lain dan ang khapin kan kalpuya dan palzut na omlo MNF sorkarin kan ram lo lut article 371Z awangin High Court hu posa zolovin MLAR Act mangin SIA han pek na te po kha kan nei ome SIA za som ni chuang an pe anti te po kha defense ro tam tak lei han do na tu in pakhat son ngai in pakhat la ka ngai tiang chi te kha tiang ang claim tham sia kha atam mani competent authority kan ti chu chief minister zelani chu ta chuan kala hiat renga chu mual puirama khon PWD in kong zauna tur cheng nuai riat manvel mi malram an la a chu ta chuan pulal chuan thanga abial to MLA hovin committee kan forma chubi nak an rel ala tu department PWD IO le Aizol DC district collector IO tene uluk takin SIA exemption kan dila chief minister approval zel hi kan dila ni chu tiang ang bok chuan in so ta thenzol khuwa kan sia ta kan thremai thei auditorium tourist lodge pia loka son omani subia chon mi pakhat in nuai som po thinglo ni tain ka hia PWD in acquire ngaya chung ang te po chu Sir Chief DC te PWD tele pulal du mangei rontel hianin kan rail howa SIA exemption kha kan dilani chu competent authority chief minister nena kan khen le alo approve ani chu tiang ang te chu ani defense road mun ranga khatiang ang claim tham SIA exempt ngai khatam taka om social impact assessment ni van tlang du na hung dan tur zir chian na ani chu ta chuan an tui lak te an kong te nei zon na te ti chethem he project hian ti te ani chu wang chon kan sarkar kha afim kurem ema hey helaya hianin social impact assessment report pakhat kan soinge Indradanus Gas Grid Limited IGGL in sectionalizing valve station Pasinagar to Aizol sectiona natural gas pipeline local to chungchanga khanin ti hian hei hi SIA report ani kan soidu chan taka chu gas pipeline khu da Tripura Pasinagar train aron kal chaw zelan phung tru toni chuanin khu da si muirama a gas a plan turate po ram anakuar toni khang zong kha tuna kan sarkar hian kan malak na veka lo malen lo ti le ka lau dewa chu wang chang kan lo soi khalani hei ti hian SIA kan lo pay fill veka kan hun la khan thui tak ma anon la ani ina dang le social impact assessment report dang acquisition of land for construction of bridge for Indo Bangladesh border road over Kotlang Tui Pui Karna fully under central PWD ilea chu abua saitu hi sarkarina arua tangin SIRD
State Institute of Rural Development and Panchayati Raj ani hei po hi so ta nun suri pu nihar te khua leido tu rakhani kan sarkar hun lai vek kha ani leyan han donga chu chon border trade in sum don ton na te po na satakin angong dona chu wang chon mi pui te tan zang khai na sataka thlen dona ni an ram tia chung da chu kan hun lai malak na vek khani heng ang te kan sarkar malak na le ron donga long le pu so ma te hun lai he thang to an do kha an ron an ha rupui takin se son lai man le kha khani an hong rup mai ni khat yeng te kha ni an ma ni tho chwe mo kha an ti zel mai ni khang te kha ani ya chu tiang te chu kan ram din mun ani chuanin voinia hian khang ang zong zong han ngai toilet le khan responsibility government transparency sarkar hi kan nei lo ni han ti lo rual ani lo ni kan sarkar ma at mi te sarkar ti Israel ina chelai zong zong mo chetan tuma athalai omin kan ti an tem bul tran tu chu congress mo MNF mo zel kha kan lo ni sia voinia kan sarkar mu te hi an ngai toilet ila bu fai ale ta ti to tu ten dia sin ai zol kho puya bazar sum van ziate restricted tender social tu te hian voinia hian ale tam takin restricted or tender hi anu warzo ani chuang chu ne reng pui ram thral chung changa po kan DC te mo phurnani tin kan chief minister le revenue minister te kan an han soi pap maya le ne kui se son kalphunga hian preliminary notification e bulin tran nat chuani thina ni kan fevek ko me preliminary notification achua ma chu ati tap thailo Christmas committee and oma Christmas committee vok zong tur ran zong tur ran ruata ran zong tur ten an ran lei tur aman zat te khang zong at ran len zong te an vachu ta an nei tu te ne tlang puin in bia ma se an la lei lo reng ne a lei tran na bul chu committee na pass le phot an report lu kha ani preliminary notification na kha chu tiang ang chu ni kha chu wang chuanin he ram lei chung changa hian ZPM sarkarin me ni som le panga sang ni le som ni le panga khan preliminary notification ati chokani kha kan sarkar chung khan air force en leng pui ram le si phir ram le na kui se san khoi dana khan kan DC te kan official te kha kan ring tok mani ti swalan nei po voi ni thangen kan frelo ti swalan lo nei palani ponan mani mo ni lo a ministry kan sarkar mo ni baidon lo mi enga tinge kan DC ten mo pu sarkar en kol tu ten ni lo mi chu wang chon responsibility government an ni lo sarkar na thok tan hian an rin ngam lo an thawang pon hau ngam lo mo pon phur ngam lo lok na man trang e anga in rin hel na om te po cheng khat po MNF party treasurer kani nangin kan party hian don kan nei lo mi mal anga kan lo dong ani chon ale som zela rula hian in beti lamele in joy umiam kan dong ani chuan pu Henry he na trai na mo pu mingten he na trai na mo khami chung chang a kan lok na kan lo tel ani chuanin ale som zela in joy ngam mi kan ngam sak ani he in pu mo na thrang o ma hian atok na chu kan sarkar me khau tu te an ni chiang ani ti hi mi pui ngai dan le mi pui rin dan ani vekani chu wang chuanin Mizoram Legislative Assembly na Indian Air Force ten leng pui ram an le a hianin corruption na sadak om chui tura CBI Dr. Arlal Thanglen kan senior vice president ya putdu resolution pomani hi alom oma political party mo politician mo lok na lo tel no mani point dan angin an chunga action la nge hi MNF party na kan du dan kan din na kan stan kha ani reng ani chu wang chuanin nikum February som nile pakhata se sona ka heve choni ti tu te khat ama den failan pu phei to lo male thu dik chu soi ve mai ni sela
outright purchase a pulunga khalpo thei lo dan a khen lei MNF sarkarin local zel po ni se pulungin khal don lo acquire turani len acquisition dan mangin tin len lease po kha da ngei tur ti mak mo ani chu tiang te chu kan ni a chu lam chu du tok don toila chuan thol dang kan soi kel du chu Memorandum of Agreement MOA between Assam Rifle and Government of Mizoram for relocation of Assam Rifles Battalion from Aizawl City to Zokosang ni som nile pathum October sang nile som nile palia zia kha in rem na cheber ani kan tilo thailo kan soito voinian kha in rem na chia zia kha kan hudon chau chuta chon Memorandum of Agreement number 7 b na khan Zokosang ram an lua phal na chu kum som kwa pakon huwa automatic in renew le turani a han ti tup maya lo mang trangkai lo se automatic kum som kwa pakon huwa kum som kwa pakon dang han renew le kha an ni hi ni lo mi ram mi dang he na a thon liu petu chu kan ti lo thailo ani chu wang chuan Zokosang Assam Rifle te MNF sarkarin alo pek to len list number DPL 01/1022/09/05/62 of 2006 to ni som ni le pakhat oka sang ni le paruk chu tuai num ringotin Director General Assam Rifles Silong thena kum som kwa pakwatan ni khat thali sang ni le som ni le panga atranga ni khat thali sang ni za som ni le palitheng pein kan ram dan bo chein kum som kwa pakoral nuwa automatic renew le turin an petani eng wangin nge Mizoram dana bo chiat kan ti chuan the Mizoram Land Revenue Act sang ni le som le pathum angin land list nei tu in land list tram atop ma tharuk ala omin land list a renew turani tiani chau automatic renew thaiga ko khanin angan wadin ueme in than molatan po automatic renew theina ka kan nei lo reng kan than mol zong po len list ve ka da turani kan nam run ngei po congress bhavan ngei po len list ve ani chuang cho automatic renew theina om lo reng kan da na hian tin Assam Rifle in draft Memorandum of Agreement aron siama kan MNF sarkar hei kan pu kan president ho hianin chia oltina dan anron soya anron zia ka chia ol le khan ron tumani chutiang ang chukan nei lo MNF sarkar khanin sang ni le paruka kan lo pek to han chia kan lo ol tir peka kan har chua ka kan ti fu tok lo kan in ria chu wang chen chia ol tir na dan kan nei lo Assam Rifle po hian revenue tax dan angin an pe ve mai turan ti kha kan tran chan kan mutan ania ZPM chuan chia khami chungchang khan a ol tavik mai ni amak le mai ti ro an ram layeringot an ram pek zo ko sanga mi kha kan sarkar lai kan phalak na ania kan pek to khan penon le a thuain kan sel na om chuang lo khan a supersede chuang lo khan khatiang khanin alo om chhota chu tiang ang chuanin khatiang ang khanin solai ramason ekhar sang khan sani som kwa le palizet mai sau pe kan nia chu tiang ang chuanin leng pui le si phira ram zau zong zong zo ku za le som le pangani khumi let nga vel kha an nei ni chu ta chon zoram mi pui mi re theile har sa te ten kum tin leiman revenue tax kan pek line Assam Rifle chu an all ta vik maya khatiang ang khan Indian Air Force hi an tileng dik at laom sipai an hlawa an za thang that la kan tuma chu wang chuan heng ang hi kheng non to lo sela hei enge chan zorami pui mi re theiten tax kan pek vek lai du sapu chuak wanga Assam Rifle son chuak thei an ni inti thei nan an mang an tum zok nge thang thar ten hetiang ang chu an la ron dem ngota heta kan revenue chia mu tur zong zong i atam ngodang ekhar zanga chuang dai chu ter o sang chuang dai chu atamani chu tiang ang chu ania
chu wang chuanin heng ang song song hi kan ram hruai tu ten ram an en kol dana ram mangai tu an riat le ani ti kha kan soitel dua chin chu memorandum of agreement a vek chuan number 9 section a a chuanin Mizoram sarkarin zo ko sanga samrai fultai ni tin 2 liter nuai li le singa apeturani ti ziatel ala ni le ta zel mai ni voi ne nai zol ko pui tui har sa wangin ni tin wang lai ni han chiar la tui kan pe thei septic tang khat kan ti thei kan thian thei kan pai fai thei ti hian a phek thum na phek li na vel he chu a khata ni ringot mai ni kan revek chu tiang ang chon tui kham khop po mi pui kan bu that lo lai he tiang ang a ti ringot mai hi amak maya ni tin mi pakhat zela liter somsari angin min petura hisapa niya mase kan dong teu lo mai kan revek mi pakhat tan kham khop to ka ngai ani lain liter 70 lpcd anga han chu chuanin assam rifle te hian mi sang ruk zali le somni le pakua ni tina kan tuipek hen an chom thei don ani ya battalion headquarter a hian an tam lai berin mi zali ba kan om love tin thina a tam zo ka thei border outpost a duty te mun frang franga patrolling a chuak te ani vai ni tin nom lo chu wang chuan assam rifle te hian zo ko sanga mi te so ni tin sipai pakhat son 2 liter sang khat ai tam an dong thei turin memorandum of agreement an ziak tlat mai ni tui kan harsadon zema bok area tuin harsadon chuti lai chona samrai ful chu a kho liam pur man sen lo pe kha ani ziak batlat mai ni chu wang chuanin van tlangin liter som sari mi pakhatina hisaba dong tur kan ni laya chu bo kan don phak lo lai samrai ful te laka an tlom ta ruai mai hi asa thak mai ni he in rem na memorandum of agreement hi in rem na chepe thang thar ten an laron tinge yang ti hi arin omani committee on petition higher and technical department ina na pek chungchang pm usha akha he thila hianin kan mla zom tak engineer ro mingliana ti sual angin van tlang mi pui chuan kan hretlat mai abul ber chu he tender da na hi adik lova he tender hi indu sakna u chuak tak a oma wangin assembly committee a chairman a chu putilal limpuya mla ania atam zok hi ruling lam mla te ani selani chung mi de chuan het an report han en hianin he tender a hian thil dik lo tam tak oma wangin retender le ro se ti in an rela chu an rela chu akal velo meeting akal velo puar ro mingliana engineer a ro minglian kan mla thelu turin an tia puro minga kotin rule kwa zen an tuman chu da chon puro minga nan thelu ta chanchin bubi INPR lampon press release an siam chanchin bumi pakhat a phei chu anupui so ta chong te bula lal nu tuen tiami kada transfer tai mai ni khatiang ang khan he sarkar a hian accountability a lo reng ati diglo hi pom mai ro se kan education higher and technical education minister ati diglo hi pom mai ro se athian te amla pui rulinga amla pui ten mong an hlima among an hlima ni ti po ain fellow ala trang mai ni a theina zona a power amang sualta ani chu wang chuan hela hian eiruk na sumle pai dik lo taka man tum na indu sakna u chu a om dona ni ti kha an thia chuta chon committee on petition chairman hian valupa council in an kowa an zil ni turani
eng atinge kan sarkar mong in hlim tak mai an tin an ma ni party chung ko buai tur zia chu langani chu wang chuan heng ang zong zonga hianin kan MLA puwa ro hingliana thiam lo na pakhat ma anei lo a thawang hi kan hau tur ani kan hau meka kan hau zel don ani chu wang chon hetiang ang indu sakna lei luak u chuak lutuk dan lowat na in pek tum na ang zong zong hi ke ni party chon thai top chhoin kan do zel don ani chu wang chon kal phung thar in ti he sarkar a hian zoram mi puite kan beidong meka dot le thudik tok lo mangin na sa takin mi pui bum tumin social media tanan kho meka kan theveke he ram siam thatu le tungding tur hian kan en chin mek ZPM sarkar a hian mi puite kan beidonga kan in chhir mek ani zoram mi pui hian voini a hianin nam nei tu mizo nationalism tungding le tu MNF sarkar le hun hi ngak lel takin an thlir mek ani ti hi katlang kom na ni ro se kalome